ngize nendaba ngi ngakubamba wena lasta angakubamba dixandini awuthi kuyoba njani namanje usakhuluma ngonxamalala wena uzenza umuntu ongathani ukhuluma ngonxamalala kodwa mangilandela lento yakho le iyokhuluma leya propaganda endala eyasho ngoba uNxamalala befuna ukumkhipha emandleni othuli imadonsela bethi ubaba uNxamalala wakhe umuzi wakhe ngemali estate hawu namanje sekuleyo propaganda hayi kodwa kufanele abantu bakunyanya mfana hayi kufanele bakunyanya futhi basazokunyanya abakunyanyeli khona lokhu ukuthi ulidixa abakunyanyeli khona lokhu ukuthi uyanuka abakunyanyeli khona lokhu ukuthi awugezi kodwa abakunyanyeli ukuthi lo muntu bona abamthandana abambona eyiqhawe kibo wena uhlala umnyathela ngenyawo wena yikho abantu bekunyanya nje phela wena kumele ngabe une account right unabalandeli and abantu bakhomenta positive kuma post akho kodwa hayi akwenzeki yini inkinga na yiyo lento yokuthi wena selokho kwathi inhlo angazi ukuthi ibapha abak-advise ukuthi wenze njalo ngoba phela sizwa thina kuthiwa wena wasponsor enkatha njengoba ulokhu uzofakela abantu amathayi nje lapho aqophiwe ngemmese lawa akhandwa ile genge leyangale ngaphandle eMozambique ngibonile kwenye amavideo akho ukuthi impela hayi uyayisupporta lento yamalokhuzana yo my friend ukuthi o my friend cha abangahambi ngoba nawe uyabenefita ngoba laba bakusebenzelayo nabo bayafana no my friend so ke mfana omdala sakutshela kaningi ukuhlukana noNxamalala kukaningi waze wangiblocka wena kodwa ke angeke kulunge mfana hayi ngeke kulunge boy so lokhu sikuqwaqwadile nje mina ngifuna into ephathekayo uyabona into eshoyo ngayo ukuthi wena wawe wasponsor enkatha angiunderstand ke kodwa ukuthi why uhlala ukhuluma ngoCyril ngoba uANC angazi ukwenzakalani futhi angifuni nokungena kakhulu lapho kodwa nje mangathola into ephathekayo wena zoba nenkinga angeke ngikuyeke wena nje uyile type engeke ngiyeke ubaba noma ngathi hayi asihloniphe yabona nje idixa elifana nawe nje idixa nje into engagezi efana nawe wena unuka phu wena uyanuka phu ngeke ngabona omunye ethi hayi kumele sike sofaka amasondo aqhume khona angifuni ukusondela nje angifuni ukusondela ngoba ngiyonukelwa yiwo la madreds akho lawo wena uyidixa so nje ukuthi uzohlalela ukukhuluma ngoba uNxamalala every day ukhuluma nane propaganda on top of that wena lo muntu abantu abakhala ngaye bonke wena uye lo msupportayo wena abakhala ngaye ngento abayibonayo ke phofu uyabona kukhona lokhu ukuthi kukhalo ngomuntu njengoNxamalala kukhalwa ngaye kodwa thina asiboni into abakhala ngayo kuNxamalala uke wakhuluma nangemali ukuthi imali akakha ngayo uNxamalala wena uyayazi ukuthi yabuya yaphi kodwa abantu abayazi ekaCyril thina siyayazi mfethu ekaNxamalala yiye singayazi ngoba thina besazi ukuthi imali akakha ngayo wayiboleka istate sangena sesenza lento yama security upgrade njengawo wonke upresident wase South Africa uyenzelwa lokho istate njengoba begadwa nje futhi it's a standard procedure that one it's not ubugebengu the only thing ukuthi nje kwathiwa ayi kwasuke kwenzeka kakhulu kwathiwa kube ubenefithe ngokungekho emthethweni kumele kube khona imali ayibuyisayo ngempela futhi wayibuyisa leyo mali so wena usabambe leyo propaganda leyo yokuthi hayi wenza ngemali estate thina njengoba sazi ukuthi wenza ngemali akayiboleka hayi mfowethu uyabona nje ukhohlisa bona otamati labo bakhohlisa asibona otamati thina mfana asibona otamati futhi asiwona amadixa thina uyabona mina into engangisondeza eduze kwakho mfana ukuthi ngikuphathele
bathi yini mhlawumbe iMac, uyayibona iMac, insipho lekuthiwa iMac, ebese ngithi ibandla sikubambe, uyabo, ukhuhlwe engathi ungasiwe emfuleni, ukhuhlwe uqhaqwe nalama dreads, agundwe ama dreads, ube fresh, ikhanda lishawa umoya, ube umuntu la ophilayo. Ebese uyaqala ke kahle ipolitiki yangempela mfana, hayi ipolitiki ukuthi uzofuna ukuthi wena njalo uhlasela uNcamalala. Akuyona ipolitiki le, inzondo, uyabo, and the propaganda is too much la kuwe, there's too much propaganda. But ke angazi ukuthi kuyoke kwenzekeni ukuthi ngikuthole mfana. Mina mangakuthola nje ngazama iMac insipho, futhi ngathi ngatholakala u5 kg wayo iMac, ya noma Khendlane, uyabona noma Khendlane, noma singakuhlalela usuku lonke nje sikugeze mfana, sikugeze. Hayi ukuthi wena umubi, ngeke ngizwe abantu bethu umubi, awukho umubi wena. Inkinga yakho ukuthi awugezi, uyafana nalo owenu lo munye okuthiwa umtolo lo nini lo, kodwa ke phela owenu nje ngegama. Ngiyambona ukuthi usethanda ukuthi naye abuya ze ngapha ngakuthina, kodwa nje lo umtolo lo niyefana ngqo, ngathi nabandawonye. Kodwa nje information isoyithola lapho kuwe eqondile ngqo. Yabona lesi sayithole manje, hayi ngiyayibona, ngifuna eqonde ngqo, sizoyiletha la ku social media, uzoyidispute ke mfana, ungibloke futhi. Danko.